Ka Rumen Fitness Gym, ka jika kilanmet ka babiang tam Hanongpo, Riboy District. Ka badonru ya ki international equipments, ki bakentup ya ka sauna and steam bath, shower, lockers and functional area. Ka donru ya fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Ka ailat ya pi hakador ka babit. Nak benta ki jingtip babnya pun sheki number nyo nriu sao iwe kendai not nriu nyo iwe not but nyo not iwe kendai pra not san iwe ar. Menta kasngi hak jinye khun ye ka football quarter final hamadan umdihar kabala ye khun hapdang ka Maring Warrior FC persha e ka sorang kham Youngster FC hakaba hakane ka jinye khun kalalong ka bayak hai bat ka bai itnat bha hapdang jungkine ki artli ki team hakaba haka kelas step layo ban penki jar ningkong da ka sorang kham Youngster FC hakaba ka layo ban tap ye ka gol ka ban ningkong bat haka minute shwa ban kut ka kelas step ka Maring Warrior FC kalayo ban penki ye ka jar hakaba kalayo ban penpai ka tega sigol bat daypat haka kalamit ka Maring Warrior FC kalayo ban penki biang ya ka jar ka baar hakaba kalayo sendon bandra ya ka jingjob hakane ka quarter final nakaliang kinong yelam jong ka Unity Cup kilapen benapai baru ya ka jinge khun na ka benta ka semi final kaban salong haka arpo tarik ulober arhajar arpway hakaba haka Porsche baje no phaisngi on ya khun ya ka semi final hapdang ka Lamare FC persha ya ka Right Nongbri FC bat haka por lai baje janmit on ya khun ya ka semi final hapdang ka Maring Warrior FC persha ya ka Sumer FC ko hamun ko e pau ji simu e blei di lembaga jing don ka chu ko ni la ron ye ni ka tournament kami bu ya ka Unity Cup arajar kuwe te njuru ngaso ban ai kuwe ya ki reportage yang ka Riboy News kami la don bentar lemat ni hari sini te ismoru ban penna sapi ki paiba ki ba i sultanat ya ka football ba nila dia kut ya ka quarter final but kidon South League team ki berung ka final kita kalong ka Lamre Football Club persya ya ka Right Nongbri Football Club bat kunjuru ya ka Maring Warrior Football Club persya ya ka Sumer Sport Club tega ni ke jingla kai semi final kan long ha ka arpo turing ta sisa jain te ka Porsche bje kana kai shua ka Right Nongbri persya ya ka Lamre bat hakadin aga por arbje kanila kai ka lai baje ka Maring Warrior persya ya ka Sumer te nagliang jungi kumki nongnya ye khwat bar yewer soba ya ki ru ik football jongga them dongri boy berkoi berkunjuru ai ki ba ya ki banabar jongga dongri boy ru ik khwat bar yewer soba shagani ka semi final ka banlong haga arpo tring berkunjuru ya ka final ngin pelong haga arpo tring te tanggini ki kintin kublis bun bisa jaru